Ой, тоқтаңыз балалар, керчек айтам. Мен тақтаның янында тұрғанда жауабын білейдім. Амма ожамыз тоңға жауылғаны үшін іште өз білгелерімді көрсетмеге ұтандым. Олан, айтпаса, 5 имтиhanı беріп оламадың сен. Бұндан соң ақылым деп айтмаға тұрыш. Мен doğru cevabını vermeye tırıştım. Sen ne yaptın? Ralenin üstünde yuklap yataydın. Тоқтан. Мен белкім Менделеев кібі doğru cevabını yuxuda қыдырдым. Надир, я сен не қылесің, а? Сен асыда қайдайдың? Неден тербиесінден соң пек ач олдым. Ашқан еді ботқа чықаша едім де. Аш. Балалар, мен де ойлап мен вещестый. Мен вещестый. Ama sen patlattın. Maşallah. Балалар, biz ormandamız, gece. Келіңіз бір-бірімізге қорқынышlı hikayelerini айтайық. Жақсы. Мерақлы, ама келіңіз ең гізлі сырларымызны айтып берейік. Надир, башла. Яғни мен... Башла. Сен башла іште. Бір ай евелісі балалар. Ақшам ұсту. Ана-бабамдан сақланып, гаражымда сигара іштім. Қорқмадың мы? Қорықтым әлбет, ләкин егітім де. Bu ne? Versene o fenerini. Ver. Men bir yıl evvelsi ana babama gece dostuma ketem dep ayttım. Ama o'zim sabahacı diskotekadaydım. Allah, akılsızlık de bu. Bilem. Bugün hala da geceleri kmerde olar bildiler dep uyanam. Bala oyunları. Beriniz. Endi meni dengen. 3 yıl evvelsi yazda men лагерьде oldum. Анда bir talay ballar бар edi. Ve men aman butun yaz diger millet kıznen yurdum. Timur, kayda? Ben böyle korkunçlu şeylerini işitmeye razılık vermedim. Alim, ya o diğer millet kız. Hiç olmadım. Ukrayna'da mı? Yok. Maruşke. Ana! Nadir, toxta, şaşmalama, ne diyorsun şu? Ballar, Alim'nin anası ardınızdan, deliler kaçın! Alim, senin Cinabek'in balası. Maruşke değilsin mi? Ben sana östürüp büyüttüm seni, sen benim arkama bıçak vuracak oldun. Kana sen evge kayıt. Ben sana hakiki korkun yalganını son gösteririm. Айтма, yapma, hatta düşünme. Maruşke, büyük hata.